Učeo sam da napravim jedan video, evo izlazim iz parkinga, sa parkinga Mercatora, to je ispod Mercatora, gde po mom saznanju ima samo 3 mesta za invalide. Ne znam, nisam siguran da li ima još, ali uglavnom u ovom delu najbližem raskrsnice, tako kažem, za invalide 3 mesta, gde je redovno, evo 3 njih parkirano bez nalepnice. I naravno uvek je neki glovo kreten, Volt ili glovo, stvari uglavnom glovo kolima. A to se najčešće dešava na parkinzima tržnih centara, znači Big, Mercator i ostali, ali generalno ostalim parkinzima širom grada, gde ljudi parkiraju bez nalepnice. Naravno uvijek zovem Pauka. Neka te sine digne auto, to košta, pa će se opametiti. Međutim, problem je što kod nas parking servis i ostali ne stižu na vreme. Znači ja kad pozovem Pauka, dešavalo se čekam po pola sata da on dođe. Među vremenu naiđe vlasnik auta i ode. E sad, pošto je Govnosad, Novi Sad, jedan tako divan grad, znači da tu u tržnim centrima, kao što su Big, skoro i da ne vidiš da je označeno za invalide, nema znaka, nego žuto dome betonovi se baš malo i slabije vidi. Pa mogu i da razumem da neko ne vidi, bila jedna situacija da žena kaže ja stvarno izvini, nisam videla. Sada malo pre, parkirao sam naravno kola da preprečim idiote koji su parkirali tu dok obavim šta imam, nisam se zadržao, vratio sam se kola i tamo ulazi jedan stariji gospodin. Ja ga pitam, otvorim prozor i kažem, nije vas sramota da parkirate mesto za invalide, očigledno i dole nacrtan ispred vas je znak. On me pogleda, kaže, ja sam 65 godina invalid. Rekao, gdje mi je nalepnica, mora da ima ovdje na šoferci plavu nalepnicu. Kažu kolima, rekao, gdje mi je na šoferci što nije zalepljena. Kaže on, a šta tebe to briga? Vidi prijatelju, briga me, zato što sam ja invalid. Ja zbog kretena kao što si ti, zbog govana, nemam gde da parkiram. E sad, to da li sam ja fizički invalid, hendikepiran, da li imam veštačku nogu ili nemam nogu, ili sam u kolicima, ili mogu da se krećem, uopšte to znači tebe ne zanima, ja imam nalepnicu, nisam registrovana invalida, nego sam na svojim registrovao auto i hoću da iskoristim svoje pravo da se parkiram na mesto za jebene invalide. To da li sam ja invalid u glavu, u bubrege, u noge, u ruke, to tebe ne zanima, ti nisi i parkiraj se gdje nađeš parking mesto. A imao je gde da parkira, ima dovoljno u Mercatoru, sad popodne 5, pola 6 je, isto tako u Bigu uvek se nađe parking. To je prost bezobrazluk svih tih govnosađana, grad i prestonica kulture. Ja ne znam šta da kažem, da li može neko toko da bude retardiran u glavu i da li to treba da mu se prizna kao hendikep i invalidnost pa da mu se dozvoli tu da parkira. A ono što me najviše nervira jeste što su to uglavnom profili osoba, sad ću vam reći ovako, žene, nemam ništa protiv žena, ali tako je, žene i ti neki budžovani uglavnom sa skupim kolima. Ovdje u Mercatoru Pauk ne može da uđe i da ga digne. I koriste to. U drugim mestima naravno može Pauk, a rekao sam šta je problem sa Paukom. Ja sam imao situaciju gdje sam posle 9 uveče zvao Pauka, jer ispred moje zgrade na mesto koje sam ja tražio od grada na osnovu svoje invalidnosti ili mi se obeleži, znači ja sam tražio mesto za invalide, dobio sam ga, neko je parkirao, zovem Pauka posle 9, ne javlja mi se niko. Parkiram kola nepropisno jer imam problemi sa hodanjem i sa kretanjem, a stvarno je parking kod mene, kod moje zgradi dosta, kako se zove, prenatrpan, da tako kažem, nema se gdje parkirati. Parkirao sam ga nepropisno, mada svakodnevno tako parkiraju, ni to ikome smeta, nego eto, nije propisno, jel? Ujutru izlazim, krećem na dijalizu, nema auta.
odlazim tamo na Podbaru u parking servis, naravno digli su ga, provjerio sam program preko aplikacije interneta to, gdje sam ospao pa ljupo njima, što ne dolazite, što, mi radimo do 9, ali važno je su ujutro negdje pre 7 digli moj auto. Ja redovno fotografišem kola koja su parkirane na mjestu za invalide, objavljujem to i šaljem stranicama ovim koji to vole da objavljuju na Instagramu najviše. Ja im pokazujem te slike, čak što je više pokazujem poziv pauku posle 9 časova gdje se niko ne javlja, imam znači na telefonu aplikaciju koja mi snima razgovor, pokazuje koji broj sam zvao i koliko sati sam zvao. I oni još drski kao ne, ti si nepropisno parkirao. Ja znam da sad ovim videom neću ništa dobiti s obzirom, mislim ko će gledati, ko će deliti ono šta, nisam Maca Diskrecija, nisam ona Miljana Kuljić, kako se već preziva, koja jebe mater. Plus psujem, pa ne mogu da objave, jel? Ne dobijem jebeno ništa. Možda neko pogleda, možda neko podeli, ali ne mogu da verujem da tolika govna postoje, da se tako ponašaju, pogotovo u saobraćaju. Ja ne znam da li su me, evo iskreno da budem, ne znam da li su mi gori takvi ljudi ili biciklisti u Novom Sadu koji nisu sposobni jedno mačje oko da stave, a misle da grad pripadi isključivo njima. Ali to je tema za sebe. Tako da, prijatelji moji novosađeni i ovi govnosađeni što parkiraju kako parkiraju, ne da vam Bog da izgubite udove i da postanete invalidi.